Tongeria mwanyi bakinyite kethone gia kuruguria yukuria Kimiru na Untwire bwakio Nairobi baria okiraitu murungi Profesa Kaimenyi atongere baba bakiari borite Amiru kwambariria Kimiru na gukaria Untwire bwa Mumiru. Mambura maulugule bwa yukule Faustino Mtwari area obisi nije University ya Kemu amojo Nairobi. Ule wale waziri wa kithomo Jacob Kaimenyi na ule wale governor wa county ya Meru na ule na omwikali yetwa Kimeru Institute kiraito murungi ni bobalale ni bagito kire mambura mama. Kulingana na mukuru Faustino Mtwari eukulile memoirs of a freedom fighter lile muturire wao kile kolo ilaweathi amuna kuthomithia antu Untwire na mitugi ya Kimeru. Mimi niliandika hiyo kitabu kwa sababu ya watoto wenu, ili wajue msitu ni nini, watu walienda msituni wakafanya nini, walipigana na wachungu na nini, na wana hakuna mijinga, hakuna nini, walikuwa wakipigana namna gani. Naandikanga huko kidogo, lakini itaendelea kuandika. Tuliambiana tuandike kitabu tukiwa mama wengi, lakini hakiko faulu. Wanaandika watu wakafanya mbaya, wale wanaongoza wakaaga kama mwaliama. Kulingana na ule governor county ya Meru kiraito murungi na ule nomwikali yetwa Kimeru Institute eukulele nile abata kirego kiri Untwire bwa Kimeru. No wali mwandiki wa Mau ndene ya Meru. Oyi kure dawari na gitumi sana no Untwire gutura manto ya mitugo ya Kimeru na lugono lutalirwa kairi rwa ndene muno rwa Mau. Kire watu turi Kimeru Institute tuwere tumuno nonto ngogi yetu turi Kimeru Institute ne kogeria wokiria history ya Kimeru, wokiria mugongo yetu wa Kimeru, mugambo wa Kimeru na manto yetu ya Untwire, yani Kimeru history, language and culture. Governor kiraito murungi akiuga bota Kimeru Institute ni bambirithi mibango na kwa makuwe skuru ino kambire kuthomithia antu Kimeru gwitukira mitandao. Mweri yote tene kwa jitu kwambiria kuthomithania Kimeru kwa mtandao, yani online Kimeru courses. Mono kire anabara wetu ba primary school, nursery school na antu bara ni Meru wakwenda kuthoma Kimeru. Nonto nanjireu ni tukomba kuria mugambo yetu kinya Amiru bara bali diaspora bara bali America bara bali Ulaya bomba kuthoma Kimeru muntu ari sitting room yawe. Profesa Jacob Kaimenyi ule ni walale mugeni wa kitokiri mambura mama akinyagiro batarubo wa Meru kugwatira Kimeru na gutigira kanywa kalaga kwa rokiri mambura nkora nini Kimeru kienda gukiria mugambo wa Kimeru. Kintu kengweretie muno kuona itwambiritie tura Meru kuigwa kwina gitumi twera twina viatho pia muranu kanisa na guntu konde kuratu kwa twina mambura tukaragia ruwa ya mama kana Kimeru niki tonto dhabiti kana research niona netina ni yake mingi muno ati ukaenda mwana ku athome bwega kana amenye kinya gichoi na gichonko na thome manto na Kimeru inkuwa mpinyi mona gita ria muntu antu ambita Kaimenyi embita Kaimenyi kiu gichonko kiu Kimeru Kaimenyi amwe no Kaimenyi na ulite thirikari gutigira antu bala balwagira weathi kana lojiaro rwao ni bakuya migunda untu bulani bumo ba muntu mala balwagira na batagunika unikurikana nya gitare mwe ndekwoe wakanya kakwa munene wa ithaka inderere nya munene wetu tawa Uhuru Kenyatta ndamwira antu bala barugero ciati
ya bamainge bamwariama na kurubau na bantu arithi ya tukugera nande ibabwiri kwegwa ithaka na kejito mwathani ni na betire be machiara be nana bao ana bau babwiri kwegwa niunda ni keje ko benyote mindere akwi thirikari yetu tekere inkia muno kira itukomba kuga antu bamwende ne coast pwani bagurirwa ithaka kinya antu baba onde barwiro chiari babwiri kugurirwa ithaka kwegwa ithaka. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya.